Muraho neza bakurikirana ibiganiro byacu kuri Fiva Entertainment. Bifurije imigisha ituruka ku Mana. Ngarutse kugira ngo tuze muri content icyo yitwa Legend and Legacies, aho tuzaturebera hamwe inkuru z'abantu n'umusanzu wabo mu mateka yabo. Tugiye kureba hamwe amateka ya Kobe Bryant, Ntwari y'Umurava n'Ubwitange. Kobe Bryant amazina ye yitwa Kobe Bean Bryant, yavukiye Philadelphia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1978 ku itariki 23 Kanama. Amashuri nutangiye Marion High School, aho yamenyekaniye cyane mu ikipe y'ishuri yawo. Ku myaka 17 gusa yaciye agahigo ka mbere mu munyeshuri utangiye muri kaminuza, ahubwo akajya gukina muri NBA uko tuzi ko mwari ikipe ikomeye ku isi yose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ako kanya nibwo yatangiye gukina muri NBA ifite imyaka 17 yonyine gusa. Umwaka wa 1996 ikipe ya Charlotte Hornets yamuhisemo, ariko ihita imuha Los Angeles Lakers, ari naho yakiniye kugeza arangije. Tuze kandi uko yabaye icyamamare muri ku myaka ye 18 gusa, yari amaze kuba umukinnyi ukomeye muri yatwaye ibikombe, yabaye umukinnyi w'umwaka, icyo tuzi nka MVP muri 2008. Yatanze amanota mu mukino, urugero ni amanota 81 yatsinze ikipe ya Toronto Raptors muri 2006. Niyo manota ya kabiri menshi umukinnyi umwe yatsinze umukino umwe. Uyu Kobe Bean Bryant kandi yarazweho cyane gukora cyane, ajya mu mwitozo saa 11 za nijoro. Yakundaga kandi ibyo akora. Tujye kandi ku kintu yitaga Mamba mentality. Iyi Mamba mentality ni imyemerere Murava. Kobe Bean Bryant yakundaga kwita ku myumvire ye, bivuze ngo kugira intego yo kuba umuntu mwiza buri munsi, ugahora urwana ngo ube uwa mbere buri munsi. Tuze kandi ku buzima bwa Kobe Bean Bryant nyuma yo gusezera. Ubwo nyuma yo gusezera ni nyuma yuko avuye mu mupira wa basketball. Kobe Bean Bryant yasezeye ku mupira muri 2016 nyuma y'imyaka 20 akinira Lakers. Yanditse igitabo, yakoze filime y'amashusho y'iminota mike cyane yitwa Dear Basketball. Yaje gutsindira igihembo cya Oscar. Yashinze ishuri ryigisha basketball abana b'abakobwa bakazabitorezamo bakanakiniramo. Iryo shuri ryitwaga Mamba Academy. Yitaye kandi ku muryango we, cyane umukobwa we Gianni Bryant wari inzozi ze mu mukino. Uyu Kobe Bean Bryant kandi yari afite umuryango we wari ugizwe n'abantu 7. Uwa mbere ari Vanessa Ryan Bryant. Uyu mugore kandi bashakanye muri 2001 kugeza Kobe apfuye. Uyu mugore yaje kuba icyamamare nyuma y'urupfu rwa Kobe Bean Bryant, aho yagomeje kwihangana kubera urupfu rw'umugabo we. Uwa kabiri ni Gianni Marian Onera Bryant, umukobwa wa kabiri wa Kobe Bean Bryant. Uwo mukobwa yamubyaranye na Vanessa, umugore we. Yari umukinnyi wa basketball ushoboye cyane, bivuze ngo yari yakurikije ingendo ya se. Yapfanye na se mu mpanuka y'indege ya kajugujugu. Uwa gatatu ni Natalia Diamant Bryant, umukobwa w'imfura wa Kobe Bean Bryant na Vanessa. Yavutse muri 2003. Yize amashuri yisumbuye ubijyanye n'imyidagaduro no kumurika imideli, kandi yakomeje kwiga muri kaminuza. Uwa kane ni Bianca, umwana wa gatatu wa Kobe Bean Bryant, yavutse muri 2016. Ni Capri Kobe Bryant, umwana we wa kane wa Kobe Bean Bryant, yavutse muri 2019. Yahawe izina rya Kuko nk'izina ry'urukundo. Yari Bean Bryant, se wa Kobe Bryant, nawe yahoze ari umukinnyi wa basket muri NBA ndetse akanatoza, ndetse nyuma yo gukina yaje gutoza amakipe ya basketball. Wa karindwi ni Pam Bryant, nyina wa Kobe Bean Bryant. Amakuru avuga ko batigeze bagirana umubano ukomeye mu myaka ya nyuma. Uyu Kobe Bean Bryant kandi abantu benshi byarabatunguye cyane ku bw'urupfu rwe rudasanzwe. Urupfu rwe rwabaye ku itariki ya 23 Mutarama muri 2020. Kobe Bean Bryant yapfiriye mu mpanuka y'indege tuzi nka helicopter cyangwa se kajugujugu
mu gace ka Baribas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri California. Ni inkuru yababaje benshi isi yose, yarababaye kuko yari mu makinyi ba basket y'ibyamamare kandi banakomeye. Uyu Kobe Bryant kandi yasigiye abantu benshi inyigisho zigiye zitandukanye. Inyigisho ya mbere ni ukugira ikinyabupfura no gukora cyane. Inyigisho ya kabiri ni ukwihanga. Inyigisho ya gatatu kwigirira icyizere. Inyigisho ya kane kwigira ku masomo aho wayakoze. Ya kane gufasha abandi kuzamuka. Ya gatanu gukunda umuryango no kubaha abandi. Ngayo rero amateka ya Kobe Bryant. Iki ni ikiganiro mugeze kuri Fever Entertainment Club cyitwa Legend and Legacies, aho muzabe mugikorera cyane buri kuwa mbere hamwe na Fever Entertainment. Murakoze. Uyitwaga Ishimwe God Fever.